Okay, sa nimbola binakbali na siya mamay. Okay. Okay. Sa nimbola binakasarahan na biokano ni sa matikman na kabinakanikuwa. Binakabakalebo na naman ni lingkoma na kali malumumo yung wala tiko yan na ipatabatan ni Talanoa with Dr. T. Marutakan yun ni siya maramay na biokano na punuha tapo ni siya matikmikina, may Australia, may New Zealand, may Amerika, pagkatalaki ni Bikim Domingilandi kay Europe, nimbola binaka. Sa katalangan ni Mwila na kina, pero kaya na siya matikman na toklaw loma, pagkatalangan kina Bikim ni na biokano na BSABT. O ni siya matikman na kabinang ni ko. May bakano ni sa kila, ni sa may daba na bula kay buwa. And singa na noa, sa may bakatabarit yung kina na nondangande, tiko, and na banua bakturang o da kaunitambua. O betor tiko na ngonong gomo, baktulo tiko na vendel niya butang bukit sare na nontabunoy biti, tinkaban na besana, nitakan ni bulong-bulong binakatiko na tiko na ngonong go, bakong bulatan nga bera na bebekani na sana bakturang umbua. Katale, na bulong ko November na nonta ngande tiko na diwa na kanatikin may buwa. Tali sarabakan lebo na siya na biyokani may siya matiko. Rasuriti tiko may na bebekani na nonrangole may na biti sa burbura. Meron may talan no tiko weekenda na nungkoy bata-batang ko. Tali sarabakan lebo ni tiko ko na doon na nonta bulangi. Siya na ngole may buwa iya may talan no taki irato na wekanda may buwa. Tali baka lebo na turangan ko turangan ni Nasau, Koro, Melo may biti. Klani bunga bekem niyo ni sarang o tiko na kali sangwali ko kayani, na buku ni betalano na may bakadori ni kuwa. Tiko talaga na doon na serebo na may tabo tiko, na nungkoy bata-bata na sinabinakan ni kuwa. Kung nakinta baka binibinako mo na kalo, ni soli weekend na tiki ngonong gomendo mendampe bata baka biokani. Kami nonto bulan iti ko kina, naturangan daw wala sere ka daw lang sere talaga o kitione uni sasari misa daw kang bula sarwa nimbulu binakaturangan ita nimbulu na turangan marama ni warno tumen be seguro ni do talita ni bamuria na wata ni bitrano ko sa akin daw ni juga na bulu binaka enaka biniko sa na uno daw mbeka may video ni sa mati kumikin na turangan ita uchunga na nono walindo na tuakangu ndela ibole lebu na yasa chunga bwana sinu sa pada tumadanan rakin na sigani kuwa lagu bacunga na kata-kata ni samen romu na singa bagai biar tahu bangunan nau guys segani sebani lagu tu mai baga nangan satu go lebu ni kata-kata tarigi mamitu sa sandina sa binakngan ni so tangan mo nandun rakibangon do bakabunan na tabi mati ya ni bulong-bulong binakatiko nita yang saraya do mo jugo o bulong-bulong na jugo do mo jugo sa binaka bakalibsar ya me tekbunan nga na nandarubitalan no na kay binangan ni sini kuwa ni sembere ni may tabo na sere o ni may bola kapakatay kita katalangan na mo na liba-liba kaya na beka kaya sondo mo da kaban na namdolyo ni Timi ni kaya na bolay kakatoy na sir. Pero niya pa mataltikim ni man da weekend na buno ni da butumikina na nung ni Cornivaso kaya na buno o ni sus talaga mikina nita. Nabalibu nita ya sabutu may na corona sau na ano koro no biasa na sano lumibiti au basu talicunga na korongan ni nunggu wala kambula. Sandin. Pada ba nanom ni susu takimay? O niya susu nga may na koro? Au asusu sartu nga may na koro, mezo ba nangunan nuguti bubuli, au chiko buli nga may na koro.
Sabata pa na naman ni Bully, yung kay Bully ba kaibe? Teka ko na nagubulian na primary, wabuli chunga may na kuribulingan nito koro. Hindi ko lagi na secondary na kuribulian nyo koro. Manindiyaw may bitile may buli, may form 5 na lili na memorial school. Ya talimbangan na po may buli lagi na langsir. Kaniraraungan ni may babu na talin na may rapaposo na nagubuli sa alis talin ako. Sa din. O atalita ka na numuha may buli bitilevo na numuha ngole may nangunaya? Doon na ka na